party sa summer college. Kasi, anira gusto nga theme, anira gusto nga, Christmas symbols and lights, so ganito. Bagat, waray lang yung meaning. Hiya ko naman nakin-suggest, and may word nga love. Asya, amay ito niya. And then, yun na, ginhayaan ko laan nila. Same gihapon it pag meeting nga di church, ako ito nagapacilitate, nag-organize, ginpayakan ko yung ratanan. So, lidanan nga din nahaakod, and may love, may joy, gindepend ko nga. Ano ang sense ito nga may the symbols, may lights? Ano ang sense ito? Dapat may love, may joy, kasi may ito yan, essence ng Christmas. So, at least, na-defend mo in a way nga, waray na hirama ka recess. Amo na talaga ya. So, praise God talaga, ano. Kung nagatrabaho ko, don't just work. Kapag nagatrabaho ka nga may purpose ka, dili mula aim, and magkami adahin kwarta, but usan mo nga aim is to be a light, to be a salt, to give hope, to encourage others. Mas naging meaningful, mas naging motivated kapag trabaho, kapag maaraw ka nga may purpose ka. Amen? Ungod ba mga bugto? Yes, ungod. And I would like to share among conversation one time ni Clark after ang cell group. Kasi medyo na nagwo-worry hiya or na kami ada hiya challenge yan. Nangyayari nga, may dahil nakikita nga hiya, may da mga tao nga successful na, may na-acquire nga mga gamit, nga niya, waray lagi hapon ko, no? Ako kung waray pa, no? Compare ba? Di ba may dakita ito tendency mag-compare aton self? Di ba? Labi na pagka-batch ka mo, mag-classmate ka mo, magka-cell group ka mo, magsangkay ka mo, magbugto ka mo. Tapos, baga naunahira. Di ba? So, may tendency nga mag-compare kita. Ngan, kapag nag-compare kita, an impact ito ato, nanliliit kita at kalugaringon. We feel like we're not blessed. We feel like we left behind. We are left behind by others. Ngan, ito nga feeling, malain ito ya bugto. Malain ito ya. Kasi kapag ma-feel mo nga left behind ka, nga diri ka blessed, ang next ito nga ma-feel is, maray ba ako worth? Diri ba ako worthy? Diba? So, adi na mo naging istorya. Ano man imo reason nga gusto mo maging successful? Nga gusto mo dumamon imo kwarta? Ano ni mo reason? Sige daw, if ako Lord, dagi daw ko reason nga i-bless ko ikaw. Bugto, if you want God to bless you, baguhan imo intention. Kasi if you just want to be successful, to gain more, just because you want to become others, nga nakakag-post, nga may sarakyan, nga may house and lot, nga may titles, mali hiya. But if you would tell God, Lord, bless me, so I can give more to others, so I can help more, so I can tithes more, gintagan mo, Lord, in bigger reason to bless you. And I think diri ito makakagnaw, Lord. Dapat nag-pray nga na kita pagtuan prayer nga diri makakagnaw, Lord. Ibig sabihin, diri dapat selfish nga prayer. Diri kita mayakan nga, Lord, i-bless ako kay, oray, gusto ko lang ma-bless. Gusto ko lang yumaman, Lord. Gusto ko lang makilala, Lord. Gusto ko lang makag-post para sa iba. Diba? Pero tagi, Lord, din mas greater reason nga gi-bless ka. Lord, bless me. Para makamuli ako tak family. Bless me so kaya I can tithes more. Bless me kaya magse-cell group pa ako. Bless me, Lord, kaya akong cell group mga maggasa, kailangan ko pa is na kunin maupay. Lord, bless ako kay mga ngarigo pa kamit akong ministry members, diba? Ungod ba? Diba? Do you think makakagnaw ito, Lord? Diri. Kaya align na iya will, align na iya purpose. Diba? So, kaya ka man tatagan ni Lord sarakyan? Di man mo igpaparada. Di ba? Waray ka paradahan. So, ayaw pag-pray ito. Kung i-bless ka ni Lord at airplane, ikakain mo man. Kaya bugto, diritanan nga prayer, kailangan nag-answer. Ginikita ni Lord yung kaya mo. Di ba? Kung di mo pagagamitan, kung tagang kaya na ni Lord 1 million, ikakain mo man. Di ba? Iba tayo ginuna-huna. Magda-travel. Di ba? So, dapat ayusun natin, aton motives, kaya kita i-bless ni Lord. Di ba? Ayusun natin. If you will tell God nga, Lord, bless me, help me nga makapasaran board exam, magkapahuman pa kong eskwela kasi I want to do this. I want to help my family, gusto ko pa mag-cell group, gusto ko mag-survey mo, gusto ko ma-increase na akong tithes, gusto ko maka-offer. Grabe, Lord. Di mo mamalayan paano ka gin-bless ni Lord. So starting today, baguhan imo motives and imo prayer. Amen? Tama ba?
Bugto, ano na akong point? That's the difference with a person nga may purpose siya, ngan waray. Diba? Nag-iiba ang dalaga na nimo prayer. Nag-iiba ang imo approach sa life. Nag-iiba ang imo perception when it comes to success. Diba? Kapag may ida ka purpose sa life, even failures has a purpose. May purpose lagi hapon hiya. Hay na kwadto. Damo na kininakan. So that is really true, bugto. That the most important discovery you will ever make about yourself is not your gift, not your favorite color. Maaram ka nimo favorite color, not your hobbies. Ang pinaka-importante nga discovery talaga in mo life is when you know your purpose. Pag maaram ka, han imo purpose. When you understand your God-given purpose, success no longer defines you. It serves you. Your wealth, possession, and influence become tools in God's hands used to bring Him glory. Meaning, bugto, kapag maaram ka niyo purpose, maaram ka paano mo gamito na imong success. Diriya for own glory. Kung influencer ka, kung teacher ka, kung a lawyer ka, maaram ka paano itiya gamitin that will glorify God. Because success no longer defines you, it serves you. If you're a teacher, good. You can use your influence as a teacher to share the word of God. Ngan mas maupay tiya. Mas nakaka-glorify kan Lord. Because you're not just a teacher. Do you agree? You're not just a manager, but naglilid kan sa group pa iyo office. Diba? You know how to use your success, your title, in a way that will glorify God. And in doing so, bugto, may the sense of fulfillment. May sense of fulfillment kapag nag-live out ka ng purpose. Do you agree? Amen. And this is what the rich man failed to understand. May success siya, pero waraya purpose. And the next thing, bugto, may plan siya, pero waraya purpose. Kita lang niya plano, niya ka-istro niya kalugaringon. Naya ka niya plan, adiman. Introducing his plan. Grabe niya planning ko, strategy. He said, I know, I'll tear down my... Di ba niya problem, positive problem? Nanamdam ka mo niya problema? So, igabalik ko lang. Niya problema, paano niya pag-spend ang niya kwarta? Di niya ibubutang niya grains. And nag-uumapaw niya kayamanan. So, adi niya solution, adi niya plano. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll set back and say to myself, kay story na niya kalugaringon, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry. Namis ba ka mo niya plano? Ayan, live. Grabe, ano? May da ako na inimduman nga video bugto. Ha Facebook nga. Natawag na niya, friend. Sige, may dagal akong problema. Sabi niya, ano man yung problema? Pwede ka umutang in 1 million laan. Ay, kay di rin ako maaram ko noon. Nagkakain ko yung ako kwarta. Sige na, bumato na tiya, friend. Agi kay, akong kwarta liwat. Da ako paliwat ora-ora. Di pa akong maarong kung din ko yung bayad. Ha, ibalaan ko na pagpautang. Ikaw, pwede rin mga problema, ano? Grabe nila mga problema. Nag-trending ito, di ba? Nakita nito niyo nga video. Tapos, may dapat video nga. May dapat sa nga video nga naya kaniya nga. Agi ko no, sahod na naman. Di pa nga ni ko naubusan na ako noon nga sahod na liwat. Sana, kaupit ira mga problema, no? May nabatian na ka mo ito? Agi, sahod na liwat. So, they have the same problem or situation in a rich man. Diba? The good thing about that video na Facebook is nag-offer hiya. Maupay ito ang sangkayan. Di ba bakit mismo na utang? May sangkay talaga nga. Sige, pwede ka umutang. Utangin daw lahan na ako. Kaupay rin may sangkay nga so ganito. Ano? Sa sangkayan tagod maupay. Ito iya mismo na offer nga utangi daw lahan na ako. Maupay good may ito nga problema. So, they have similarity in situation or problem. Yung problema ay how to spend their money. But the difference bugto is that eto nga video, willing niya magpahurang pero ini nga man,
Waray nga niya, na-mention nga da, kung mabulig ba iya family, may friends ba iya, may relatives ba iya, may sangkay ba iya, or niya workers. Waray man la. As in, grabe niya plano iya life. Kaya bugto, kung sugarin niyo yung plano, ayaw na lang. Ayaw kita ang plano sugarin eh. Bugto, God's purpose is more important than your own plans. Again, God's purpose is more important than your own plans. Grabe ini nga iya problem, ini nga iya retirement plan. What shall I do? I have no place to store my crops. Adi bad to? Adi na siya ng video. Ano yung problema? Nagsahod na liwat. Sunod, pag sahod niya, sagantay ka din na lang mo. Narong problema ka ito. Grabe ni nga yung plano ng mga bugto. What shall I do? Balintana, kinitaan yun. Agwapo ni siyang picture. Saan niya sahod? Ayun, mga bugto, balik kita. So, aniya plano, he will tear down aniya mga burutangan and then mag-build yan bigger ones. Aniya plano bugto is self-centered. Ito nga yung plano, it reveals kung ano nadaya kasing-kasing. Unang-una, self-centeredness. Aniya ka istorya ka lugaring mo. Hain kayo nag-planning nga, imo ka istorya mo self. May da ka na. Oray na Bible, Book of Proverbs, nayakan nga to, wise is a man who asks for many advisors. Wise ang tao nga nag-ask in many advisor, pero hiya, oray, self-love. I say to myself, grabe niya self-love. Diba? Then materialism. Grabe, wala naman liya mag-isip nga, maghatag, mag-share niya blessing sa iyang mga bugto or iyang family. Waray talaga. Haiya lang. And short-sightedness. Ano yung plano para lahiya life di diya kalibutan? Never niya nag-isip nga matatapos it iya life. Short-sightedness. Ngan, bugto. This was not written in the Bible to tell us about the problem or the concern of that man. Ginsurat ito Bible because damo ang tao nga sugadini. Damo ang tao nga naton focus self, damo ang tao nga materialistic masyado. Pwede di ka materialistic pero parcellistic naman. Oh, hindi na ka materialistic pero parcellistic ka mo. Oh, agree na ka mo, di ba? Or short-sighted. Ang naton plano more na didiha life naton hakalibutan. Di ba? Unwise nga tao, you will plan not just your life here on earth, but you will plan your life until eternity. Bugto ay mo plano yan. May plano ka ba para next life? May plano ka ba para langit? Bugto it aton life didi kalibutan is too short. 70 years, 60 years. It's too short compared to eternity. Kaya kung na aton plano is our life here on earth la, it's too short bugto. Kaya na plano kita haton next life. Kaya kung di ka magplano ha imo next life, an enemy ang magpaplano para ha imo. Gusto mo ito? Kung di ka magplano para eternity, an enemy may plano ha imo. Amin it pinakaungod bugto. Kung di ka magplano at imo life ha eternity, may clear plan an enemy para ha imo. Ha, hindi dahil imo gusto maging successful nga plan. Kaya, one of the most important statement in the entire Bible, one of the most important bugto is Proverbs 19:21. Hinon marami nga verse. Proverbs 19:21. Ayakan nga di. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. May ma-reverse ini natin, pero di tayo naintindihan, di ba? Sige, balik ko natin pagbasa. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Bugto damo aton plan sa aton career, aton family, damo aton plan sa aton study, aton business, sa aton kalugaringon. But even if we have all those plans, still it is the Lord's purpose that prevails. The Lord is not interested in your plans.
His main concern is His purpose for your life. Kaya bisan gaano kadamot aton plano bugto, it is the Lord's purpose that prevails. That's why purpose is more important than our own plans. Kaya if you have plans, pero di rin nakaalay na will ni Lord, purpose ni Lord, din makaadapo kan Lord, Lord, alin akong plan sa akong life, i-blessed ako. Di rin ito i-bless ni Lord. Kaya it is the Lord's purpose that prevails. Damot aton plan aton life, ka para la aton, di rin nakaalay na purpose ni Lord. Kaya how can God bless our plans that is not aligned to His purpose? So diri dapat mauna ang plano, mauna dapat ang purpose. Kaya ang tao nga may plano, nga waray purpose, diri ito yung bless ni Lord. Dapat maiuna natin maintindihan ang purpose ni Lord and then we plan our lives according to His purpose. Yan na, an aton ba plan bugto na kaalay na purpose ni Lord? That's the question. Damo aton plano aton life, damo. But again, it is the Lord's purpose that prevails. Ang matutuman ang purpose ni Lord. Kaya mapausa ka, imo life yun na, dirito siya ni mo ginplanohan una. Dirito siya ni mo gusto nga career, di ba? Dirito gusto mo nga trabahoan. Dirito gusto mo nga lugar, nga place. Pero, ano nangyari? It is the Lord's purpose that prevails. May purpose si Lord. Ako honestly bugto, damo akong plan na akong life before, nga tanan, maray mangyari. Tanan, maray good man may nangyayari, nga dayan na. Iba talaga plano ni Lord, iti a purpose. Pero, I'm not offended that my plans didn't work. Because, the fact that I'm still living on purpose ni Lord, much better pa iya kaysa natuman akong plano. Kaya kung natuman akong plano, waray akong ani. Diri kasi ito na akong plano. Di ba? Kaya bugto, examine your plans. Ano yung plano niya na? Alam ba ito ang purpose ni Lord? Remember bugto, God's purpose is more important than your own plans. Ibig sabihin, kapag pirito man yung plano, nga di nakaalay na purpose ni Lord, you will get lost. Mawawara ka. Ang tao nga di rin nag-live out ang iya purpose, you're lost. You'll be empty. Kaya this is a very powerful quote nga ginyakan ni Miss Tony. Sometimes, God will destroy our plans when He sees that our plans are going to destroy us. Bugto, sometimes it hurt us, nga may mga nangyayari nga mga closed doors, may mga delays sa aton dreams, may mga brokenness, may mga butang nga, paaton kalugaringon, they seem to be good, they seem to be promising, pero waray mangyari. Na-hurt kita, na-broken kita. Bugto, diri ito intention ni Lord nga ma-hurt ka. Diri ito intention ni Lord nga makurian ka. May nakikita ni Lord nga di mo nakikita. And sometimes, closed doors are God's protection. Closed doors are God's redirection. Kaya don't get offended when God tries to destroy our plans. It's because God knows that if we will insist, if it will happen bugto, it will going to destroy us. Amen? Kaya don't pray nga, Lord, bless my plans. Instead, Lord, let me know your purpose. Let me know your will. Gutin na lang yan ang nag-pray nga, Lord, I want to know your will. Kasi mostly ato niya na, Lord, bless me. Bugto, ang ginpamamatian ni Lord nga prayer, and prayer nga nag-aas kan iya will. More than hand blessing. This is the tragedy of life, bugto. A life filled with plans but empty of purpose. A life filled with plans but empty of purpose. Do you think God is against our planning? No. Diri man. But He refused to bless plans that replaces His purpose. Diri gi-bless ni Lord ang plano nga diri nakalan iya purpose. If you really want God's blessing, take note in a verse. Psalm 37 verse 45. Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desires. Commit everything you do to the Lord. Trust Him, and He will help you. So, let's just try to understand ini.
So, maaram ako, na itong ginpokusan nga di, He will give you your heart's desire. So, nagunahuna ka, maka-desire na ako. Lord, ano akong desire. Pero bugto, first thing first, kita natin nga din, nayakan hindi nga verse, take delight in the Lord. Ibig sabihin, make it your goal to please God. Make it your goal to make God smile. Dapat ang aton life, nakakalipay kan Lord. And if that happens, He will give you your heart's desire. Kaya once you delight yourself in the Lord, nag-change ang imo desire sa imo kasing-kasing. Di na ya selfish, di na ya earthly, di na ya fleshly, but align niya ha will ni Lord. So, now, ang question is, napapasmile mo ba, Lord? Nagdi-delight ka ba nga kan Lord? Bugto, when God smiles at you, it's the greatest favor. And smile ni Lord is more than paitin applause and recognition ng tao. So, ay lapag goal nga ma-recognize ka ang tao. Make it your goal to make God smile. Then, ma-follow na. He will give you your heart's desire. Ayaw niyo i-separate, dugtong nga ito niyo. Commit everything you do to the Lord. Trust Him, and He will help you. Dugtong ito ya dapat. So going back to this parable, the rich man carefully planned for his life here on earth, but what he planned for eternity. Bugto, lesson learned. Ayaw la pag-plan for your life here on earth, but plan for eternity. Kaya diri ya maaram. Upay niya planon iya life kundi kalibutan mamamatay ngayon hiya itong gabi. Diba? Mamamatay ngayon hiya. Bugto, one day, we will all stand before God. We will all face death. Ngan, usay ito ang greatest tragedy aton life. Nga diri man lang kita na live out ang aton purpose. Verse 20 and 21. Malaksi kita na. But God said to him, aron ganyan ka ni Lord, you fool, you will die this very night. Then who will get everything you worked for? Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Gintawag yan ni Lord nga, fool. Bugto, our last point, a life of purpose will prepare you for eternity. Again, a life of purpose or living a life of purpose will prepare you for eternity. We all understand the importance of preparation. It's very important, labi ng mga important moments sa aton life, like birthdays. May magbe-birthday ba? Weddings, may kakasal ba? Yes. Anniversary, may da ba? Yes. Mga holidays, nga important like Christmas. Diba? Very important and preparation. We give months, weeks, days, we set aside time, we give efforts, resources, and energy to make sure nga an occasion and celebration is meaningful. Kasi if you will not prepare, maaram ka nga diri mo may enjoy an event and celebration. Do you agree? Some of us are preparing parahan exam. Nag-prepare kita parahan wedding. Ang iba nag-prepare parahan mga special occasion na aton life. Now, if we prepare diligently for temporary moments, how much more bugto should we prepare for eternity? How much more should we prepare for death? Bugtoan ka matawang ginaandaman ito. Only blind goes to hell. Kasi ginpre-prepare ito dapat. Bugto, death is certain. So just as we prepare for celebrations and milestones sa aton life, God also calls us to prepare for eternity. Actually, our life here on earth is just a preparation for the next life. Preparation lang ini for the next life. Diba? And Bible is a basic instruction before leaving earth. That's why the Bible is given. Para may da kita instruction
basic instruction before leaving earth. Preparation ini for the next life. Kung intentional kita ha aton mga preparation parahan birthdays, holidays, Christmas, mas maging intentional kita ha as aton spiritual preparation. The most important preparation bugto nga himuon is your preparation for the next life. Amo iton hiya. Kaya don't just prepare for special occasion. Make sure you are preparing every day for eternity. You are preparing every day kung ano man ang mangyari. Hebrews 9:27. Memorize ini naton. And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Each person is destined to die once. Mas certain pa ang death kaysa ang aton plano. Diba? What is uncertain is when. We don't know the exact date and time. Pero certain ang death bugto. The rich man in Jesus' parable was well prepared for many years ahead, yet he failed to recognize that tomorrow is never guaranteed. Dili kita sure kung buhay pa kita buwas. He lived life as if death would never come. Kaya nung intawag kaya nga fool. Naya kanino daya youth. Ano? Fool. Kaya nung intawag kaya nga fool. He's not a fool because he is successful, because may daya wealth. He is a fool because wala yung relationship kan Lord. He is full because ano yung plano para laya kalugaringon. Para laya life on kalibutan. He is full because wala yung purpose ay life. Bugto tanan kita may appointment ha that. Iba-iba la. An maaram lahi Lord. And tanan kita maatubang kan Lord. Wala exempted ha aton. Maatubang kita kan Lord face to face. Ngan ito nga pag-atubang kan Lord naton, that will determine where we spend our eternity. Either with Him or away from Him. Kaya bugto, ang kalibutan diri tayo ni destination. This life on earth is not our final destination. This is just a preparation for the next. Diri na aton final destination. The most important question nga, kailangan mo i-meditate sa imong life is, am I prepared to face God? Prepared ba kita? Nga atubangon ni Lord. According to John Beaver, we will all one day stand before God, the judge of the universe, Jesus Christ. If we've made our lives count through godly wisdom, we will be rewarded eternally. If we've been misguided in our affairs, we will either be punished or suffer eternal loss. Duhalay bugto, paray na iba. Kaya again and again, kunain kami niya nga stage sa imo life, it is important that we must re-evaluate our goals, our choices, and even relationships nga may dakita. Naka-align ba ito yung purpose ni Lord? Kasi bugtuan, pag-glorify kan Lord, dirilaan mga activities nga adi kita at church. We must glorify God even the simplest things nga may dakita. Whether we eat or drink, we should glorify God. Kaya i-evaluate naton ang aton daily life, ang aton goals, ang aton desires. Naka-align ba ito yung purpose ni Lord? Gina-evaluate na ba ito hiya? Kasi kung diri kita maging intentional, don't be surprised where you will spend your eternity. Parang kamay King Solomon, the wisest king who ever lived in one time. Di really a king, but he's the richest. Gin-enjoy niya tanan-tanan ha iya life. Riches, fame, power, control, wisdom, pleasures, gin-enjoy niya tanan. Pero niya conclusion ha life, it's meaningless. Anything I wanted, I would take. I denied myself no pleasure. I even found great pleasure in hard work, a reward for all my labors. But as I looked at everything I had worked so hard to accomplish, it was all meaningless. Like chasing the wind, there was nothing really worthwhile anywhere. All of those things bugto yung mentioned, apart from God, it's meaningless. Kaya noon, ganyakan ni Lord aton ha Matthew 6.
Don't store up treasures here on earth. Don't store up treasures here on earth. Kaya ano? Moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths, rust cannot destroy them, and thieves do not break in and steal. So just to make it clear, bugto. And gini-emphasize din ni Lord, don't store up treasures here on earth. Kaya ano, where your treasure is, there your heart will be also. Kung diin ka nag-spend imo money, kung diin mo ginubutangan imo kayamanan, ato it imo kwarta. I mean it imo heart, an imo kalipayan, di ba? Mali ba nga mag-save ka for the future? No. Always and ginpapa-emphasize din aton kasing-kasing. If you have store up treasures here on earth, pero dire ka sigurado sa eternity, wala ka investment sa eternity, tanan nga imo savings, it's nothing. It's better nga may da kita investment sa eternity, pero wala kita savings di kalibutan. That's okay. Damo na ko nabatian nga nagisto na, diri ako nakaka-save, kay may ministry, may cell group, may gathering, may aragmot, may sugarini, eskwelahan. That's okay. Kasi gini-invest man imo money para halangit. And that is the greatest investment. Amen? Pero kung may saving ka, that's good. Wala ito problema. Just make sure nga ang imo heart, diri hiya na hook up han mga earthly riches. But dapat, may dakita investment sa langit. Nag-cell group ka, nagasto ka, bugto, heavenly investment ito niya. Nagsasacrifice ka nga din, imo time and all, heavenly investment ito niya. Diri ito yung kawarayan. And your labor in the Lord is not in vain. Bugto, when we live with God's purpose in mind, we stop living for temporary success and begin with eternal values. Di na kita nagpo-person mga temporary things la. I mean, we have them, but they are not the most important thing in our lives. We have titles, we have our work, we have material things, but they are not the most important thing sa aton life. I just remember one time, di ba share ko iyo nga, nawaraan akon money ha, akon account, nga di ako maaram paano, it was 7,500. Pero, kung ako ang nawadaan hadto nga time nga diri pa ako kilala, di ko pa kilala si Lord, or diri pa ako sure na akong life nga dakan Lord. Siguro ako mag-worry ako ra nga turog ako. But that time nga nawara adto nga 7,500, bagan at peace man la ako. Kaya ano, an akong security is diri ada money, diri ada akong savings. It's okay. Asya ito nangyari bugto. Han wife ni Lot. Diba? Gin-save hiya ni Lord. Gin-re-rescue hiya. Pero nalingi pa hiya world. Ginaawil pa hiya. Bugto once nga i-call ka ni Lord, ayaw na paglingi. Ayaw na pagbalik. Ayaw na pag-look back. Okay na ito hiya. Dapat for always kita forward-looking. Bugto, maaram po kamo, a purpose-driven life teaches us to invest in what lasts beyond the grave. And that is our relationship with God. Winning the lost and obedience to His will. Maaram kamo, damuha akong life and parang kakaibahiya ibang nga tao. Parang most of the things sa akong life, diriya an akong ginplan, diriya akong mga gindi-desire. Pero one thing la, maaram kamo bugtot nagaparigo na akon, mawara na akong tanan. Mag-serve lagi pa akong Lord. Okay la. Okay la, diri mangyari ha ako na akong maging pray. Okay la. Ana ako lagi na pangintinan, mag-serve lagi ako akong Lord. Kasi amo la ini nga butang. Amo la ini nga butangan may da ako. Nga maaram ako, magla-last forever. It's okay for me kung may da ako prayers and plans nga dili talaga i-grant ni Lord. That's okay. As long as ade ako ang Lord, I know I'm secured. I know my purpose, my worth ako. Pero pag mawara ako nga dakan Lord, di na ako makag-serve iya. Parang na meaning tanan. Diba? That's why damo na pakiana ako nga kaya no, even hito nga situation na akong life, may mga napakiana nga particular nga tao. Kaya no, I just keep going. Because, bugto, I've learned to let go of the things I once desired and prayed so hard. I've learned to
take hold with the things nga gin-promise ni Lord akon, more than han mga ginplano ko para akon self. Diba? As long as nagwo-walk, adi akohan pat nga gin dara ni Lord akon, it doesn't matter kung anong waray akon. That's okay. What I mean is, if you're a person, nga naabot kayo mo point in mo life nga, parang na-expired ka na. Let's say, waray ka pa makag-asawa, waray ka pa makag-build hinaus han mo dream house, waray ka pa makapasar, waray pa ni mo license. Bugto, don't make it a reason nga maging sad ka. Nga you feel like you're not valued, you're not loved, you're ignored. No. Again, your worth is not connected to your title. Your worth is not connected to the answered prayers. Your worth is in Jesus alone. And I want you to accept that. That's enough. That's enough. It may hurt. And it's okay, bugto, nga ma-hurt. Ma-hurt ka han right thing. Kaysa ma-hurt ka han wrong thing. Mas endurable and pain. Nga ang reason is you just obeyed God. You just did the right thing. Mas endurable niya. Mas may meaning and pain. Kaysa han pain nga nag-cause yan atong disobedience. Mas makuriyag endure. If you're in pain because you choose to obey God, you choose to submit your life to God, praise God ito nga pain. Praise God ito nga pain, bugto. Di mo ito yan maintindihan. But sooner or later, maintindihan mo ito niya. Just keep doing what is right. Because, gino-honor ni Lord. And kada time, gagin sa surrender mo kan Lord in mo life. Even if may da ka man ibang nga option, pero ginpipili mo, himoon ang tama, bisan masakit. Bugto, there are right things nga masakit himoon. Ungod ba? Masakit himoon. Pero may ito ang right thing that will give you peace. May da, mali, nga mas dali himoon that will make you happy, but will steal your peace. Di ka mangangaturog. Kaya I really salute to those leaders at mga bugto nga nag-live out in surrendered life even if it hurts. I praise God nga na-hurt ka because you just obeyed. You just surrender your life to God. Bugto, your pain is not wasted. Gino-honor ni Lord. Kaya nga, God is close to the brokenhearted. Na-break kita, kadamon naton mga unanswered prayers. Na-break kita kasi daman mga butang nga ginidesire naton nga dili pa nangyayari. Ginipray naton di pa nangyayari. And still you remain in God. You choose to lift your hands up, worship God. You choose to come here. Bisan may mga times nga mabugat dad-o na natong kalugaringon. You choose to show up. And because you're doing that bugto, di ka maaram paano ginbe-bless ni Lord ang imong heart. Amen? Bugto. Because your life has a purpose. Even your pain. Even in mo pain, may value. Because your life has a purpose. Even ang mga masakit nga butang nga nangyari sa imo life, and brokenness, may value hiya. May purpose sa imo life. And for that, smile. May purpose si Lord imo. Amen? Rick Warren says, bugto, when you fully comprehend that there is more to life than just here and now, you realize that life is just a preparation for eternity. I want you to accept this. Not all your prayers will be answered. But the good thing is, our life here on earth is not just here and now. Kung daw